Supreme Court na Telangana ki speaker the anti-defection ki proceeding tha ahong ki manung da lusinna ba khankri Manipur da JD-U ki BJP onkhiba MLA manga ki royal reserve torak pa tha manga hejilakle karam tholaga ba Laibas ki state kungani panam sum union territory ni pan na lariba legislative assembly singda parliament na pass tawbagi sana halakliba anti-defection law ki 10 schedule ki makhada lingliba law sigi proceeding sing sathagada speaker ki tribunal da wakalakpa law siga mari lainaba wakat sing tribunal sigi presiding officer oiri speaker sing na matam sana proceeding sathakri haibigi wakat kaya lakpagi mathakta mamangi kumjai lisingani ka kunga mari da Telangana legislative assembly ki Bharat Rashtra Samithi BRS की MLA ताराना लो की वांगबरा रोलिंग कांग्रेस पार्टी दी यौक्सिन की मयुक्त स्टेट अदुगी स्पीकर की ट्रिब्यूनल द वकलबसु मथौ तावा प्रोसीडिंग लोशिंद्रे हाइदुना सुप्रीम कोर्ट ता वकलपदगी एपेक्स कोर्ट असिना तेलंगाना की स्पीकर दा अहकप डायरेक्शन पीख्रे हाइदि Myanmar junta lanmina robi mine hapta airstrike chataduna mi taragomdo hakri Myanmar junta ki mekta lan horiba rebels na khudum chanchinba robi mine sing hapta Myanmar junta lanmina airstrike chatakibada mi taragomdo sikri haina opposition group ki wangang roi amana phongdorakti kumja english ngani ka kunga mathoi digi Myanmar junta na Aung San Suu Kyi na lusingo popular government ku tawduna lengak पायरखरबा मतमदगी इथनिक आर्म ग्रुप सिंगना म्यांमार हुंता लानमी की मथक्ता खुद थाबगी थाउदोक सिंग लेपतना सथरखिबनी म्यांमार हुंता की मयुक्त लान हौरिबा रेबल ग्रुप सिंगना कुमजा इंग्लिश ngani kungo humdoidigi hoduna mogok taun yona tungan taun sikyas khudum chansindu lerakibani hari amaromdana sawom gi etek to nupi masa ma sokle Jammu Kashmir gi Punch district ki manung hunjina leiba khunnamada sawong gi etek sai 18 surabi nupi masa ma sokle haina official singna phongtokre official singdu gi matungina nupi masa dungrang numidang wairam lauran top khunda leiba ma ki yumdagi tholaklabada thoklubada sawom aduna etek torokhibani nupi masa aduna law tabri khunja sing thomjina rakhibaga loinana makhoina tan madagi sawom mutu manak nakpada leiba umang amada sensin ki haina suma koina phongdokhi ari PM Modi amasum Amit Shah na President Murmu ga tungan unakre maramdi haidorok palithi Prime Minister Narendra Modi amasum Union Home Minister Amit Shah na ngarang New Delhi da leiba Rashtrapati Bhawan da pung kharagi manunga President Draupadi Murmu ga tungan unakre Prime Minister amasum Home Minister na mathang President ku unakhi badugi sapjaba maramdi thadorok palithi Prime Minister Narendra Modi na President ga Rashtrapati Bhawan unakre haina Rashtrapati Bhawan ex thadorakpa orol amada haiki pungkhragi matungda Rashtrapati Bhawan ex the Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah na Rashtrapati Bhawan President Draupadi Murmu unakhi harin su pausta makhatari Framework Agreement sign taunakhiba numitpur Red Letter Day haina observe tokri naga gi yekna boiduna lakhiba India lenga ngasi su yekna boidi NSNIM NSNIM amasung Government of India ni ki marakta framework agreement sign taunakibagi sahi 10 urakpagi thorambo lup asina Red Letter Day haina observe tokibagi loinana lup asigi chairman Q tukuna nagamiyam na pausal pirakri Red Letter Day ga mari lainana lup asigi chairman Q tukuna nagamiyam na piba warolda August 3 haiba numidasi nagamiyam gi oina kaungam roi da yam singthane oiba madi puari oina lehoraga da numit amani kumja english ngani taraga manga ki August ki ngasi ki numit asida National Socialist Council of Nagaland NSN amasung Government of India ni ki marakta historic oiraba framework agreement New Delhi da Prime Minister Narendra Modi ki mamanu khuyekpinaki khuyekpinaba du lup asigi General Secretary Thingalen Muiba saruk yakibani ngasi ki numit asina lakpa naga miyam gi pandam masi mapung phanana ba aikoi punam amatu oina leminasi amata amadi framework agreement asigi manu naga political issue ki waroisin purana ba asetpa khongpham leminasi kumja english ngani ga ani gi July 10 ga mathoida Amsterdam na pangthoki bu Indo Naga political talk the Government of India na naga gi unique history bu recognition tawkiba du framework agreement asida symbolic oina palli amadi naga nation am lei haibisi mek singna taklibani chairman gi warol aduna makha taraduna framework agreement sign taunadringai mangoinana lup asigi chairman Thingalen Muiban lusingba timamana Government of India naga gi hak ki right senglaba puari mek singna khanki masidana naga gi unique oiba history gi matang asengba warol amadi figures sing utuna khanki
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟꯒ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯒꯁ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ UNO ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯈꯟꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ UNOꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁꯇ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯟꯒ ꯌꯥꯡꯈꯩꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦ ꯇꯔꯥꯒ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯄ꯭ꯂꯦꯕꯦꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯣꯠ ꯆꯥꯗ 99.9 ꯐꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯗꯨꯅ NSAꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯈꯥꯏꯖꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯁꯦꯠꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯂꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ NSCNꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ NSCN ꯑꯃꯁꯨꯡ WCNNPGꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ NNPGꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ Constitution of India की मनुंग पूरा कदा बने है ना खल्ली मरी India गवर्नमेंट ना मखोगी सुपली पाइरी मरमस नगा की पॉलिटिकल अमद हिस्टोरिकल आइडेंटिटी कंप्रोमाइज तौदुना India गवर्नमेंट की यासिनबा पुरकनबा होनरिबा लुप अमतगी NSCN गा समिनरो हैनस फुंदोरखली चेयरमैन की वरोलदुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौनबगी वाफम अमुहना निंगसिंगलदुना एग्रीमेंट असि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल एग्रीमेंट अमा होइबना खुयेकपिनबदु लाइव टेलीकास्ट तौदुना मालेमगी मियाम खनखिबनि असुमना नकलनी की मरक्ता असिगुम हिस्टोरिक ओइबा एग्रीमेंट अमा साइन तौनखिबगा लोइना इंडोनागा हिस्टोरिक ओइबा अनौबा चैप्टर अमा हापसिनबाउखि एग्रीमेंट असि सुमनगी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट अमा ओइना थमनबा नति फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असि थबक तो ओंथोकनबा अखोइना तौगदबा थबक कया अमा मांगना तादुना लैदि हैबा वाफमस थमनखलि अमरमदा All Naga Student Association Manipur Ansam Thadorok Posture Lamada NSN IM Amasung India government anigi marakta kumza English aniga taraka mangagi August ahumda New Delhi gi Prime Minister gi residence sign taunakhiba framework agreement ngasi sahi tarama pung phare adubi Indo-Naga political issue sigi chap worries ma purakpa ngamduna lairibasina Naga miyam gi thamoid singnaba wahang kaya ma hangduna lairi haidi Indo-Naga political issue sigi chap worries nama puraknaba puksiel singna khotna biramba laiba asigi hanagi Prime Minister singbu thagatpa phongdoraduna Atal Bihari Vajpayee na Prime Minister oiba matam kumza English sing anida Naga gi unique history amadi situation bu recognition tawbiram khibani Naga sing India gi saruk ama oirakhide Myanmar gi saruk ama su oirakhide haiba Naga gi unique oiba history amadi independence gi wapamasi India government na mayek sena khanglibani adob historic oiba framework agreement sign taunakhiba ngasi sahi tara mapung pharabas India government na puksiel singna Naga political issue si origin ma purna bo khona dababo pena pa phongdoladuna athupa matamda framework agreement gi manungda political issue si ki origin ma purna ba thabok lokhona basu India government gi puning singsilakli Siraba matung transplant tawba yaba kayat sing kathuklambi ki wakhalon janminasi Dr. Sambo Siraba matungna miyoibi haksang ase patta pumthaduna amadi maina tumna saktuna mangan khigedaba leibana lemna mangan khigedabagi saru kanagumbagi thawai kalhunaba transplant tawba yaba kayat sing kathuklambi wakhalon janminasi aina Health Director Dr. Sambo gonmaina miyamna paujhalakri haribo afam singa si state organ and Tissue Transplant Organization amadi Directorate of Health Services na puno kusamnaduna state ki thakta pangtokhiba taraga mangarak suba Indian Organ Donation Day gi tharomna phungdokhibani haidi Oza watpagi awaba khara makhai sapagan mangamlagani Education Age ki Director Sayesigi July 9 State singi Chief Secretary gi oiba mangasuba National Conference ta lokhiba warep singi manungda ama oiriba schooling building block haibi hiramna nongmi gi oiba state level workshop ama Samagra Shiksha Manipur na Sinduna Palace Compound Labor City Convention Center na pangtokre. Workshop adura saruk yaradun Education Age ki Director su oriba Samagra Shiksha Manipur ki State Project Director NG Bogendra na hai. Supreme Court ki paukta ang matung ina nauna graduate oza samaga hundraga mari thabak changlakhibaga loina na waiting list gi
आर्ट्स ग्रेजुएट ओजा मौद्रा अमसु सिंखलबा ओजा वाटपकी लेरम खुदोंग सादबा अदु खरा मखै साफहनबा ngamgani स्टेट असि की ओइना ग्रेजुएट टीचर की sanction post asi lising taraga treni masigi manung de sar yang hege mathoi khak leiduna sada nifuga mapan post backend oina leibana department gi maike de sauna khudong sada pa meunari department gi maike de yari ba makai oja transfer tawdana ba hon aduna lakli dubo oja sing gi marak ana ay yorak pa thabak tagi potha khibana singo yorak pa madi state issue na mara moiduna singa madi tamgi oja sing sindok sinjin tawdaba yarak tabana transfer posting order asi tangai phadana thokpana ki अमरमदा नमित खरनी ममांगदा हाइरोक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल अनि लेरंबेगी वाथोक अमा लाखलिबसिगी मताना मरी लेनबा जेडईओ की खुथांगदा इंक्वायरी चथबा हौरी हाइन एजुकेशन ईस्ट की डायरेक्टर एनजी बोगेंद्रना फोंदोकलदुना थाउदोक मतौ क्रम थोकिबनो हाइबा अथुबा खंगमंगमलगन हाइदि ngasi workshop adugi matangna palladuna mangna hai sayesigi July mapana pangthokiba chief secretary singi national conference ta loki warep ki matungina Manipur ga mari lainaba theme singi manungda ama oiriba school singi matangda academician singi wakholo loduna lakadoriba November thada amuhana pangthokadoriba chief secretary singi national conference ta feedback pi bangam na workshop asi pangtok pani haiken su paus makhatari du tentang nasum na meyam na thamjaram ge haus kuina ti meyam paus matang solution jarage mas makhata bano update ngamina si